Nā, kuia tētahi o ngā kōpai waiata I para I te huarahi. E rua te kau mā 5 tau I muri mai I tana whakarewatanga tuatahi. Kua whakarewa hia anō a Toi Api Api nā tākuta Hirini Melbourne. Ko ia tētahi o ngā kōpai tuatahi I te reo Māori o tira I tahuri ki ngā pūoro o te ao tawhito hei hoa mō ngā pūoro o te wā. I karahui hui atu te whānau ki te whanganui ātara mo te whakarewatanga tuarua nei, anei rā a Harata Brown. Pārekareka te rongo I te reo o ngā taonga puoro nei a Hirini Melbourne, me te aha whakanui ana te tupua e te minenga nei. It's just been a beautiful evening. We're so thrilled that Toi Api Api has been released again because it was always an album that people really liked and it's been unavailable for so long that we're just thrilled. I puta te ripene o Toi Api Api te tau iwa te kau mātahi. I aiana kua whai reo anō e nei waiata ki runga kōpai, a kua tāngia hoki te taitara me ngā kupu ki tētahi puka whakamārama I roto I ngā reo e rua. So having things like this, having Toi Api Api made available on CD, made available on iTunes means that people can continue to hold him in their hearts and continue to listen to his music. Nā I whai wāhi atu a hinewehi mohi rāua ko te rita Pepesh ki Toi Api Api, ko ia tonu te kōpai para I te huarahi ki te whakaora I ngā taonga puoro I tērā wā. Mai mahara nau te tino aroha Hirini mō te mahi puoro, ngā taonga puoro. I whakahau ia ki te tito waiata, ki te waiata, ki te whakapāho te reo. Me ki, ko te mea ka tau tonu mai ki au ko tōku Waimarie. I tūtaki māua ki a māua, I kume au ki roto I ana mahi waiata taonga puoro, I reirau I tana taha I te nuinga o te wā. Ana he hari ko te ngākau, ko whakaputa aina tēnei puka kōpai hau. Kita kuta. He kai rota, kai waiata pūkenga ako kai kawe I te reo, tikanga Māori me ngā mahi toi a tāta a Hirini Melbourne. Āno muri tonu mai tōna matenga, ka whakamanangia ia e te ao waiata o Aotearoa mo āna mahi whakaora I ngā taonga puoro.